Ndagusuje kandi ngo ikaze muri iki kiganiro. Mu mateka y'isi hari abantu benshi, hari amazina akomeye y'abantu b'ibihangange twagiye twumva, tuzakomeza kumva bitewe n'imirimo ihambaye bakoreye kuri iyi si. Uyu munsi nje kukubwira umwe muri abo bagabo. Ndagira ngo tujyane, nongeye wikaze muri iki kiganiro. Mu mwaka w'1952 mu mujyi waruzwe nka Leningrad, ubu witwa St Petersburg, havutse umwana w'umusore, umuryango w'umugore n'umugabo basanzwe rwose, umuryango wari uciriritse wabakoraga imirimo y'inganda. Uwo mwana nta wundi yitwa Vladimir Vladimirovich Putin. Ubuzima bwe bwatangiriye mu gihe cyari kigoye cyane. Ababyeyi be bari bararokotse intambara y'isi ya kabiri, ariko bari barakomeretse mu mubiri ndetse no mu mutima. Babanaga mu nzu nto y'abantu benshi, nta mahoro menshi, nta n'ibyiringiro byinshi. Putin yakuriye mu isi itoroshye, yiga kubaho mu buryo bwo kwirwanaho. Akiri muto yakundaga kurwana n'abandi bana, ariko yari afite ikintu kimwe cyamurangaga: kutagira ubwoba. Yakuze akunda cyane ibintu bya gisirikare, ibya discipline ndetse n'ubutasi. Yarebaga filimi zerekeye ubutasi, akavuga ko nawe azaba umwe mu barinda igihugu. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Putin yagiye kwiga muri Leningrad State University mu ishami ry'amategeko. Aha niho yatangiye kugaragaza ubumenyi n'imbaraga byo kwiyumvamo igihugu cye cy'Uburusiya. Nta muntu n'umwe wari uzi ko uwo musore waturukaga mu nzu nto y'ivange ry'i Leningrad azagera ku rwego rwo kuba umwe mu bayobozi bakomeye ku isi. Ariko amateka yaragiye kwandika yari urupapuro rushya. Mwaka w'1975, nyuma yo kurangiza kaminuza, Vladimir Putin yinjiye mu rwego rw'ubutasi bw'Uburusiya rwari ruzwi nka KGB. Aho niho yahereye urugendo rwamugize umwe mu bantu bubashywe kandi batinyitse muri politiki y'Uburusiya. Muri KGB, Putin yamenyekanye nk'umuyobozi w'umunyamwete, ucecetse kandi udakunda kwivuga. Yize amategeko y'ubutasi, uburyo bwo gukusanya amakuru no gutegura ibikorwa byo kurinda igihugu imbere n'inyuma. Mu myaka ye ya mbere muri KGB yakoreye Leningrad, aho yari ashinzwe gusesengura amakuru no gukurikirana ibikorwa by'abanyamahanga. Ariko mu 1985 yoherejwe mu gihugu cyarigabanyijwemo uburasirazuba bw'Ubudage, mu mujyi wa Dresden. Aho niho Putin yakoreye imyaka isaga 5, akora nk'intasi mu gihugu cy'amahanga. Ibyo byamwigisha indangagaciro yo kugira ibanga, gutuza no kwihangana. Mu gihe cy'isenyuka rya Berlin Wall mu 1989, Putin yari ahari areba uburyo Ubudage bushya bwahinduye amateka y'isi. Ibyo yabibonye n'amaso ye, bimuhinduramo umuntu usobanukiwe uko imbaraga z'igihugu zishobora guhungabana igihe politiki ihindutse. Iyo mirimo yose muri KGB yamuhaye isomo rikomeye ko igihugu kigomba kugira imbaraga n'ubuyobozi bukomeye kugira ngo kitazanyeganyezwa n'amahanga. Ubwo iminsi yagendaga, Putin yari atangiye kwiyumva nk'umuyobozi ushobora guhindura amateka y'Uburusiya mu buryo bwe.
nyuma y'isenyuka rya Soviet Union mu 1991 Uburusiya bwahuye n'ibihe bikomeye. Ubukungu bwari bwaracitse intege, abaturage bari mu bukene n'igihugu cyari cyataye icyerekezo. Nyuma y'imyaka myinshi muri KGB, Putin yagarutse i St Petersburg kugira ngo atangire ubuzima bushya muri politiki. Mu myaka y'1990 Putin yabaye umujyanama wa meya wa St Petersburg, Anatoly Sobchak, umwe mu banyapolitiki b'abanyabwenge bari bafite icyizere mu gihugu. Aha niho Putin yigaragaje nk'umukozi w'inyangamugayo, ukora cyane kandi udakunda ruswa. Yabaye umuntu ukomeye mu rwego rw'umujyi, akora ibikorwa byo guteza imbere ubucuruzi n'imibanire mpuzamahanga. Yari azi kuvuga indimi, agira umuco w'akazi n'ubushishozi bwaturukaga ku bunararibonye bwa KGB. Nyuma y'imyaka mike, imbaraga n'ubunyangamugayo bye byatumye amenyekana i Moscow. Mu 1996 yahawe umwanya muri guverinoma y'igihugu, aho yagiye agaragaza ubushishozi bwo gucunga ibintu mu buryo butuje ariko bukomeye. Perezida w'Uburusiya icyo gihe Boris Yeltsin yatangiye kumwita umukozi wizewe. Putin yagiye azamurwa mu myaka itandukanye kugeza ubwo yagizwe minisitiri w'intebe mu 1999. Putin yari yinjiye mu murongo w'abafite amahirwe menshi yo kuyobora igihugu cyari cyasigaye mu ivumbi ry'ihindagurika rya politiki. Amateka yari agiye kumutambuka imbere, ari amateka y'isi. Mwaka w'ibihumbi 2000 Vladimir Putin yabaye perezida w'Uburusiya. Uyu mugabo wari warize mu mashuri y'umutekano KGB yaje ku butegetsi mu gihe igihugu cyari mu bibazo byinshi by'ubukungu, politiki ndetse n'imiyoborere idahwitse. Abaturage bari bakeneye umuyobozi ukomeye ushobora kuzana umutekano n'iterambere. Putin yatangiye gushaka gahunda nshya yo gukusanya ubutegetsi mu maboko ye no kugarura isura y'ubutegetsi bwa gisirikare n'iy'ubutegetsi bukomeye. Yashyize imbere gahunda yo guteza imbere ubukungu binyuze mu gukorera hamwe n'ibigo bikomeye by'ubucuruzi ndetse n'amashami ya leta. Ubukungu bw'Uburusiya bwatangiye kuzahuka buhoro buhoro, cyane cyane kubera umutungo kamere nka peteroli na gaze. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa mbere, Putin yashyizeho amategeko agamije kugabanya imbaraga z'abanyapolitiki n'abanyamakuru bigenga, agamije guha leta ubushobozi bwo kugenzura amakuru no kugena politiki z'igihugu. Ibi byatumye hari benshi bavuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwagabanutse, ariko kandi byongera ubuyobozi bukomeye kandi butekanye. Mu rwego rw'umutekano, Putin yitaye cyane ku karere ka Chechnya, aho intambara y'imyaka myinshi yari yarahungabanyije igihugu. Yashoboye kugarura ituze ndetse binatuma abaturage bumva ko igihugu kiri mu maboko y'umuyobozi uzi gucunga umutekano. Mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, Putin yashyize imbere politiki yo kongera igitinyiro cy'Uburusiya ku rwego mpuzamahanga. Yagaragaje ko igihugu cye kitarimo gukina gusa ku ruhande, ahubwo gifite ijambo mu bibazo by'isi. Ibi byatumye Uburusiya butangira kongera ibikorwa byabwo mu bya gisirikare n'ubucuruzi n'ibindi bihugu. Icyakora hari abamubonaga nk'umuyobozi ukomeye cyane, akaba yihutira kugenzura ibice byose by'ubutegetsi, bityo bamwe bagatangaza impungenge ku bijyanye n'ubwisanzure bwa politiki no ku burenganzira bwa muntu. Nubwo byari bimeze bityo, benshi mu baturage bumvaga ko umutekano n'iterambere byari bikwiye, bityo bakamushyigikira. Uru rugendo rwa Putin rwo kugarura imbaraga z'igihugu rwatangiye gushyira Uburusiya mu mwanya w'ubuyobozi bukomeye ku isi, ndetse n'imbaga y'Abanyarashiya igatangira kumva ko igihugu cyabo cyasubiye mu nzira y'icyubahiro n'iterambere. Mu myaka y'ibihumbi 2000 kugeza 2008, Vladimir Putin yagaragaje uburyo bwo guhuza ubukungu, umutekano n'ubutegetsi bukomeye, ashyira Uburusiya mu nzira yo gusubirana icyubahiro n'imbaraga ku rwego rw'isi, ari nabwo ubutaka bwashimangiye isura ye mu mateka y'igihugu. Mu mwaka wa 2008, nyuma y'imyaka 2 Perezida Putin amaze ku
butegetsi bwa mbere yasimbuwe na Dmitry Medvedev, ariko Putin yaje kuba minisitiri w'intebe agumana ububasha bukomeye mu gihugu. Iyi ntambwe yari igamije gukomeza gahunda zo kongera imbaraga z'igihugu mu gihe yitegura kugaruka ku butegetsi bwa perezida. Muri iyi myaka Putin yakomeje kongera imbaraga za gisirikare cyane cyane mu karere ka Caucasus no mu bindi bice by'Uburusiya. Yashimangiye gahunda yo gukusanya ibigo by'ubukungu bikomeye n'abacuruzi mu buryo bworoshye butuma leta igira ijambo rikomeye mu bukungu bw'igihugu. Mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, Uburusiya bwatangaje ko bwifuza kugira ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Putin yakomeje politiki yo kwigarurira icyubahiro cy'igihugu mu ruhando rw'isi, agirana amasezerano n'ibihugu bikomeye ndetse agashimangira uruhare rw'Uburusiya mu bijyanye na politiki n'ubucuruzi. Mu gihugu imbere, Putin yashyizeho amategeko atuma ubutegetsi bwongera kugenzura imiyoborere y'uturere. Ubwisanzure bw'itangazamakuru buba buke, ariko byari mu nyungu yo kugarura ituze n'umutekano w'igihugu. Abaturage benshi bumvaga ko ubwo buryo bwari ngombwa kugira ngo Uburusiya buzahuke kandi bukomeze kuba igihugu gikomeye. Icyakora hari impaka n'amakimbirane ku bijyanye n'itangazamakuru, uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bwa politiki. Ibi byatumye bamwe mu banyapolitiki n'abaturage babona ko ubutegetsi bwa Putin bukabije mu gucunga ibintu byose. Muri iyi myaka, Putin yagaragaje ubushobozi bwo gukomeza gahunda ze, ashyira Uburusiya ku mwanya w'igihugu gikomeye kandi yongera igitinyiro cye ku rwego rw'isi. Ategura inzira yo kugaruka ku butegetsi bwa perezida mu buryo burambye. Mu mwaka wa 2012, Vladimir Putin yagarutse ku butegetsi bwa perezida w'Uburusiya nyuma yo kuba minisitiri w'intebe mu myaka 2. Uru rugendo rwo kugaruka ku butegetsi rwatangiye mu gihe abaturage bari bafite impungenge ku bukungu, umutekano ndetse n'imiyoborere y'igihugu. Putin yashinze gahunda nshya zo gukomeza kongera imbaraga za gisirikare, by'umwihariko mu bice by'uburengerazuba n'amajyaruguru y'igihugu ndetse no mu karere ka Crimea. Mu mwaka wa 2014, Uburusiya bwafashe Crimea, ibintu byatumye habaho impaka zikomeye ku rwego mpuzamahanga, ariko bigaragaza ubushake bwa Putin bwo kongera icyubahiro cy'igihugu cye. Mu rwego rw'ubukungu, Putin yashyizeho politiki yo kongera imbaraga mu by'ubukungu bw'ibanze, guteza imbere inganda, ubutaka n'ibigo by'igihugu, byongera ubushobozi bw'igihugu mu guhangana n'ibibazo by'ubukungu mpuzamahanga. Mu rwego rw'imiyoborere, yongeye kugenzura ibice bitandukanye bya leta n'itangazamakuru kugira ngo ubuyobozi bw'igihugu bukomeze gukomera kandi buzahure icyizere cy'abaturage. Hariho impaka ku bijyanye n'ubwisanzure bwa politiki n'itangazamakuru, ariko benshi mu baturage bumvaga ko umutekano n'iterambere byari ingenzi. Mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, Putin yashimangiye ko Uburusiya bufite ijambo rikomeye ku isi, agirana amasezerano n'ibindi bihugu ndetse yongera ibikorwa by'ingabo hanze y'igihugu. Politiki ye yibanze ku gukomeza kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'isi no kugaragaza ko Uburusiya ari igihugu gifite icyubahiro. Mu myaka ya 2012 kugeza 2020, Putin yagaragaje ubushobozi bwo kongera ubutegetsi bwe, kongera imbaraga z'igihugu mu nzego zose z'ubuzima, ndetse ashyira Uburusiya mu mwanya w'igihugu gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Akomeza kugena
amateka y'igihugu n'icyo abantu batekereza ku isura yacyo ku isi. Mu myaka ya vuba aha, Vladimir Putin yakomeje kuba umuyobozi ukomeye w'Uburusiya, atanga icyerekezo ku bijyanye n'imiyoborere, umutekano ndetse n'ububanyi n'amahanga. Gusa ibi byaje guhuza n'ibihe by'ubushyamirane n'intambara byagize ingaruka ku ruhando rw'isi. Muri 2022 Uburusiya bwatangije igikorwa cya gisirikare mu karere ka Ukraine, icyemezo cyatumye habaho impaka zikomeye ku rwego mpuzamahanga, ibihano bikomeye by'ubukungu ndetse n'igitinyiro cy'igihugu mu ruhando rw'amahanga gihinduka. Putin yashimangiye ko iki gikorwa cyari icyo gukumira ibyago by'umutekano w'igihugu no gukomeza inyungu z'ubutaka n'umutekano w'akarere. Mu gihugu imbere, ubuyobozi bwa Putin bwakomeje kugenzura neza imiyoborere, amategeko ndetse n'itangazamakuru. Hariho impaka ku bijyanye n'ubwisanzure bwa politiki, ariko benshi mu baturage bumvaga ko ubuyobozi bukomeye bwari ngombwa kugira ngo igihugu gikomeze kuba cyihariye kandi gifite umutekano. Mu rwego rw'ubukungu, igihugu cyahuye n'ibihano by'ubukungu byaturutse ku bikorwa byo mu mahanga, ariko Putin yashyizeho ingamba zo gukomeza ibikorwa by'ubukungu bw'igihugu, kongera ibikorwa by'inganda, ubuhinzi n'ikoranabuhanga mu rwego rwo kwigobotora ibihano no gukomeza iterambere ry'igihugu. Muri 2022 kugeza 2025, Vladimir Putin yakomeje kugaragaza ubushobozi bwo gucunga igihugu mu bihe by'intambara n'ibibazo mpuzamahanga, ashyira imbere umutekano w'igihugu, ubukungu n'icyubahiro cy'Uburusiya ku rwego rw'isi. Akomeza kugira ijambo rikomeye mu mateka y'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Ndagushimiye, Ngendi Josiane.